Fatikroy ni MLA eba Montri Sudhangshu Das ni Khorang bai Fatikroy Higher Secondary School luwaijijak Kwthalimwng Pandao manjak phainai Bollyood ni Rwchap kwrwng Akriti Kakar. Shashalo hasto faishok baikya Bollyood ni Rwchap kwrwng Akriti Kakar abonyaglo MBB birkhong bathak tayo thangai bono lamsukoi harka haste hapangni naikolchak osmarok. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ परफॉर्म करने के लिए। मैं पहली बार आई हूँ। मैं एक बार बहुत छोटी थी बचपन में तब आई थी, लेकिन परफॉर्म करने पहली बार आ रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। Bureau report Chini Khorang.